Ovde je, znaš, i tamo Maćivej krst. To je bilo u neko doba crkvište. Ovde Turci jedni drugi nas gazili. Tu ginu ljudi. Jer put je drum na to mesto gde je glavno. Pa je pomereno posle, ali tu ginu ljudi. U ovoj Crnorečkoj kotlini je nekada bilo 9 manastira. Među tih 9, ili crkava u stvari, među tih 9 crkava je i crkva posvećena Svetim Makavejima. I to su sve ti manastiri iz 13. i 14. veka. I za vremena normalno to je porušeno, ostali su samo bili tako temelji, zidine. I onda je tu narod se skupljao. I posle rata, tog drugog svjetskog rata, komunističke vlasti, kad je se pravio ovaj autoput Paraćin-Zaječar, oni su baš prešli preko tog manastira, mislim preko te crkve su prešli i dešavale se nesreće, bilo je mislim dosta tih nesreća i taj krst što je sad trenutno dole gde postoji je podigao čovjek koji se pretumbao, mislim preturio sa kamionom i ostao živ i u znak na to on je napravio sada ovaj postojeći krst. I onda je tu narod se skupljao i dan danas se on skuplja zato što veruje da je tu sveto mesto, zato što ima, pored te crkve, ima tu i dosta izvora. Među tih izvorima ima takozvani, u stvari, osmak, gde ima 8 izvora. Voda je lekovita, to je crkvena voda.
leči od sve. I vodica traži da se počisti, bez vodu ne može ni mrtvo ni živo. Znaš ti to? A ti ne čistiš vodu, nego čistiš muku tvoju. Ne ti samo, nego svi. Znaš ti ko je za doktora, ko je za vračku, ko je za crkvu? Ti si otišao kod doktora, ali neće kod doktora, nego ima svako svoje. Na vijeki vjekova. Amin. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedići pravoslavnih hrišćana naših, sototimija daruja i Tvoje. Svake godine na današnji dan, mislim na posvećenosti mučenicima Makavejima, izvor se osvećuje. Kao što se osvećuje na Bogojavljenje, mislim, svake godine, tako i taj osmak se osvećuje svake godine tu. I narod uzima vodu i nosi kući kao lek.